pasu-pasu cana ikawali di bata kami. Siang ayo di batar sinal sal ibabon. Cana melia satena ngenehen kami. Itatap di bata kami. Cana malam matenu ibahana. Amin. many voices, too many noises, invisible wires keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you.
into our own private bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking, words just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. So many faces staring at their shoelaces, when all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. Saya mulai kurang. Kan di salah selama itu tolong maaf. Hampir seperti panjang sangat kami cari Pak, kami sehat-sehat terus mama, panjang umurnya tambah tahun yang sebelumnya yang aku jadinya saya salah, aku sudah kehendaan di rumah untuk tujuan panjang juga dulu sangat kami sehari sampai sehat-sehat terus bapak kelang-kelangan kena pagi suatu berpandang kami pada mungkin sehat-sehat saling kami kayak salam kami bapak untuk kita maupun sehat-sehat mungkin sama
seni restoran. Ope kita berkat ke rumah pertoton. Mari berpengenis kita lebih mentuhan. Ras kita toto bulan kulta toto kita. Puji-pujin silugajangna indeskan kami kuda belebendu Tuhan di bata. Iralah kurang kaipe. Tuhan tangkas idahnu Bapak. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup tanpa ada segaris ragu dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Cerahnya Eda Tamirep, keluarga Tarigan Mergana, Ras Sinulingga Mergana, mendaskan anak kekelengan kami, si Sopan Tarigan Ras Delvita Natalisa Sinulingga, Mandrunggun Gereja, Ija anak kami Eda, Duana Atena, Berjabu Ipasu-pasu, Gelah Min Runggun, Aturkan Dahin Eda Alu Muhuli. Tek kami maka kam dipakai Tuhan walaupun dahin enda. Bujur ibas pengendesan keluarga Mandrunggun gereja kerna dahinenda. Segelah sura-sura anak taenda ibas perjabuna ipasu-pasu banci dalan alumuhuli. Maka mari kamduana anak kami, orang tua, keluarga, pergulungan, raduras kita bangkit ke rumah pertoton, gelah si benakan ke batin pemasu-masu neda.
Mino masun Tuhan di bata nandani perjabun kekelenta si lagi ras si dibero pengarapunda harap kebati pemasu neda takas terpejam kelengati Tuhan si mabai di negara perjabun sini bersama tenang. Jangan kita gelar Tuhan tetap terpuji dengan termulia ibas kebakti beda aduh si jaga ketenangan ras kebersihan gereja si bersikap lagi putar si berketima kebakti pemasuk beda si puji Tuhan ibas suplemen dan lenta nomor 156 Sidang kali ayat sada PKB ayat masih berdua kali. Pembasu-basun perjabun si sopan tarigan rasi delpita nadalisa berusinuli gaenya ibenakan ibas gelar di mata Bapa si jadikan manusia ibas gelar Yesus Kristus takal perpuluh ras ibas gelar kesasi badia si persadakan jauh kalak si erti teten pendapat man baru ibas jauh dari si lepalang ras doni singkawali berberkat ras permuli kenduari dari serasa lana amin. Jadah iba mosye krina arus makasi keleng-keleng kami sabab keleng ate si persadakan krina arus serta dame si breken Kristus ibas kusum hudu emin singa jari kam ibas terbahan keputusan sabab guna dame kam dipilih dibatan jadi sadakula maka katakan bujurlah Kolose 3 ayat 14 se-15. Sedang kita muji Tuhan.
bata labo banci sepe sinirang kencang. Lagi mosa berjabundu cedak Tuhan di batanu. Sepaksana sugekan kata di bata bagi si pemenda sini buat ibas kitab Mazmur 120 ayat 1 6 sugekan yang secara responsoria kepada untuk kita nomor 5 sangat kala si malang man Tuhan singgeluh ngikutkan kerina perintahna Beharada mali ras anggur si peramis buah na ibas rumahna. Ingat anak-anak na mali ras tuna sepatang saitun isa kelewat meja. Bagimu pasukan Tuhan mantara si malang manban. Tuhanlah si pasukan Sionan. Berailah tu kesalahan Yerusalem di dekat umur gelutu. Tuhan kala sugi kata di mata dengan si pakai pencai bas gelumna si terkuari. Haleluya. Bagi vokal grup berpeluk dan Jericho. Lampas pagi matang menghuli
memulih. Buah di kekelengan orang tua, suari bernyanyi dong doa kendang, lampas melin, lampas gedang, gerak lampas pagi memulih. Pergikan di batak, Toto ikut pengarah pentang, maka waris sendang, asu-pasu mekam duana, alo kendu berjabundu, serasa lalang. Ulang melus-melus kekelengan sini suan kendu, bahanlah dibatasi rajai berjabundu, tetaplah ertok-toklah pernah lengkap, itu wahina dan merusuh bahas jabundu. Tetaplah ersada ibas senang tak mesra dia, ulangilah ibas padan sini beras kendu, tetaplah ertok pernah lengkap, itu wahina merusuh bahas jabundu. Orang tua, suari bernyanyi dong doa kendang, lampas melin, lampas gedang, gerak lampas pagi memulih. Pergikan di batak, Toto ikut pengarah pentang, maka waris sendang, pasu-pasu mekam duana, alo kendu berjabundu, serasa lalang. Alo kendu berjabundu, serasa lalang, serasa lalang.
Pasupasuna kena duana kau jadi sada teguratuna. Mata jumpa mata piatura ate dungena Tuhan si berjumpa sa maka jodoh kena duana paswari enda alopen kena pasupasuna kena duana kau jadi sada teguratuna. Ibadah jadi khotbah umum bangsa. Mas kebatin masing-masing bergabung si sopan tarigan Presiden kita Natalisa betul sinulinga. Ibu arpalaskan surat Kolose bindu telu ayat 10 waluh ras ayat 10 siwah. Kolose telu ayat 10 waluh ras ayat 10 siwah. Bagenda kata Okam dahara patuhlah man perbulangendu sabab bagaimana arusna ibahandu selaku kala Kristen. Okam perbulangan kelengilah deharan janah olah kasar man banan.
Perpulung sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, berjuah-juah membantah krina. Kor